Hello, hello. Lấy tung bục palm zomi aqua mà biểu tunina zomi Innkuan USA US company na inale dạ tang na to na khut tak lamu ong len cha tunge in pasiani na zomi te thu phang pia in minam dang te to liang ko ki kim ding minam dang te to nek le tak zon na hi zongina pilna siam na zon na te hi zongina nun tang na in le lo ne na te a ke panina minam dang te sang in atual niam lo zo ding in zong ahong bol man na ibyak pasian tunga nungdam ko masa lai lai hang to khit tak te tua pasian hongel saksa azui the ding in a zomi te ahong ching ahong kem ahong patta mi masa te zong inui pa te ko ma pe tunga lungdam pula khang chi tuang gen masanwaming tua ma bangina zomi Innkuan USA zong makai masate hi zongina imipil imisiam masate na tampi na se min tu ni chiang dong amaute sep na hangina zomi Innkuan USA in tua bangina ikhang no te mailam sin na dinga hi zongina pil na zon na dinga hi zongina siam na sin na dinga hi zongina lampi ahong ki hong thei manina zomi Innkuan USA om makai masate zongina tulai ta ka makai khem pe zong zomi Innkuan USA min to lungdam akole za ta kapia hiang chi tua amasa penina tu kong hon na khathong gen nuaming to chiang ina tu kong hon na ani na ding ina chimai ni na zomi Innkuan USA na iminam igam leile imi te ma pen khan to na lama hi zong in pilna siam na lama hi zong ina leitung thu kha thu pasian thu mi te to gwalbanin ai kele mi te to liang ko ki kimin khalle gwal nunga tai lo ina yom thena ding ina china to apil asiam ai kele thu thei la thei te amao mai lam ding equal sak nai na zomi Innkuan USA i vaihawmna to sumle pai gel sang na to scholarship china mipil misiam te pa toy thena ding mipil misiam te tunga amawi han chiam na ta son thena ding ina scholarship program ine hi to pen abesa kum thum lai na akipan hina tu ni chiang dong pasianin ong zom to so heong zom to sak zo hi manina pasian tunga zong lungdam ko ki lai lai hang ahang pen imipi te in thanga ina imipi te ina itano te ipil na sin na ding hai zong ina siam na sin na ding hai zong ina akisam sumle pai te nong pe khomwa zomi Innkuan USA tung to na sumle pai ki zong ina sumle pai ki ze kina to tung to ina amy ai kele sang na pangte tunga siam na sin na ding ina scholarship akipeki zo hi toy manina hi scholarship pen zomi scholarship chingya tina mi khem pe zomi khem pe ina apiak khom scholarship mado in zomi khem pe in mi khe zomi te adinga agel sak scholarship pai manina apete zong zomi te adinga mapangkha anga te zong zomi te hong pan pi ai kele zomi te hong sponsor ai kele zomi te hong hu hi chi lungsim ne na dingina chi bagina zomi scholarship akichingya thi chi na zong ahong gen masanuaming to ma bangina hi scholarship to kisai na zomi te na pilna siam na tampi ne na pin ai kele amawi nun tang na hamsan na tuam hi zongina thei na ki sap na hang ina hi zongin ma to scholarship sumle pai hak san na tuam hang ina hi zongina tuam hang ina sangka zolo ding ai kele apil na le asiam na in chin na pina mai no zolo ding te ai zongin to chiang in amai do zoding te ya ding in a phat tuam na om thena ding ngim nai na hi zongina scholarship hi thuni te hang in a zong akipan hia ami te na bang chidia thaman sang chi a hi zong hilo zoina amau i pan amawa ding ina amau i zonna pilna zonna siam na sin na te pan pi na anga the na ding in mate apan pi tu a hi the na ding in sumle pai tom khat gen te na a in sap khat manai zong en anyang tui amo
man ai zong in anek tuide don man ai zong in na atom na om thena ding ina zomi te na iminam bupa panpi na ipiak thena ding chi na to scholarship hong ki pan hi chi na tua honggen nuaming to chiang ina tu kumina Zomi Innkuan USA tu ni le som ni le thum som ni le li tu kuma ding ina Zomi Innkuan USA board of directors na mi li piak ding ma da mi li piak ding pen scholarship ong siao khem pe la ka mi li tel khiat ding mi li piak ding ina ke ge li tua mi li sung pan ina US gam sunga om sang te aka sang na pang te le US gampua om sang te aka sang na pang te chi na khen ni ai ke le de ni ina ki khen ina gam US gampolama om mi sungpanina mi ni hiding ina US gam sunga institution te aka sungpanina mi ni ki peding chi board of director in khen san na ne hi to ma bang ina gampolama US gampolama ong sia sungpanina mi ni piak ding pen ki khen sat thei pa ina ahi zong ina US gam sunga om ahong siao ahong ngen ai kele ahong ki hel nuam tamahi manina mini akitel li tak chiang ina tel hamsa ki sama ma mo tel hamsa ki sama ma ina atom pen bang mi nga bang piak di nga hoi kisa ave ka piak di nga hoi kisa laka atel te ding lang mi nga bang tel di nga hoi kisa ina atel lam ten onggen hi ai zong ina bang ai zong ina tua board of director na mini apiak di nga chi sung pan ina sum in nei na tung to ina fan zong ina sum le pai zong ina ahong iba khan zo le ami khan ni chi ina Zomi Innkuan USA scholarship program sunga om makai tanu te na ongel tak chiang ina fan azon le mi khat ai ding mate mi khat ai ding US gam sunga om mi khat piak na ding ina fan hong te piak ding mi ki mo hi toy manina board of director te na mi thum mi ni piak ding a chi pen scholarship program te han chiam na to apolam panina dona khat nga ai manina mi thum hi na US gam sunga scholarship nga ding pen mi thum bong suak ding hi toy mana tul ni le som ni le li kum zatai US vaihawmna to Zomi scholarship anga ding pen US gam sunga mi thum hi ding ina US gam polam panina mi ni hong hi ding hi avek pi na mi nga hong hi ding hi mato to khit takte hi sumte pen na again ma bangina koi panong ki pan ai kele hi scholarship pen kumpi hu na panao akki hom son mo ai kele adang khat panao ki hom son mo chi dot na zom the tua bang ina zu SA gam sunga om zo mi te na bai hom na kinai zo nai lo kinai thei lian nai lo hi mai na bang hai zong ina mi pi a hi man na mi pi tung pan ma ina kai ko mi na mi pi tung pan ina mi pi te nga the ding ina hom son sang ni chi na hi funding pen ZIUSA fan panina scholarship program ding ina dollar tul giat ki budget hi ma in tua pen adena I hom mi lia di aki hom thong suak ding hi in tua pen aki kim te ka aki hom hilo gam sung le gam pua pen akan tat khat aki lom da na mul le mual zuya aki piak aki khen sa tom hi chi tua zong nong phok sak dingu tua ba na dera again ya zeta US board of director in tool giat ahong piak pen mi pi sumpan mata hi zeta US subak ki dong zel te lak panai zong ina ikum sumte local zomi te tang mi le palai te zong ina ikum sumte sungpana aki khen khege ge hi na mundang pana fan dang om hiloina dona te tung pana zong atam kinga hiloina to sungpana king kai ko mi to te pen pol khat ading ina ZIUSA sumzat na pen hi khonga akizang ahi na zong hong kila hiat king na hi chi tua hong the sak nuaming indena dona khat ading pen dola tul ni le zanga hong kipiak sak pen tulai takina Florida ommato in pu thanglam te na inte in kuan na idona ama wading ina ZIUSA board of director te I sumni sum budget allocation panina avala amao dona hong piak sak pen in kuan khat amao in kuan ina mi khatai ding mata akua hi chi hi tual lo ina mi ku khatai ding a hong piak sak hi to chang ina anga ten jong ko to tiang piak hi chi lo ina zo mi khem pe hong piak hi ve hi chi to mata I hong nong thei sak ding u chi to ina hong pe hia pen Florida pa ina
u thang lam tung pau te Innkuan ya ai hi tenga screen tunga na mu ding u Dr. Tuang pi ma to ai amau te Innkuan hi chi tua zong ong thei sang nuaming amau pen pilna lungul te Innkuan ai ma banguna mata pilna khai chi tu u ina atu ata ten zong pilna khai chi lo tak pi u hi mata imi ten sunga zong ette tak ba mai na ama pen anu apa in zong pilna khai chi adi khai chi tu oi mana ata ten zong pilna to kisai na khalle egwal englo khalle egwal nuai omlo na pilna aga lo tak pi u hi mana na mailama zong Zomi Innkuan scholarship program vaihawmna to iminam sunga pilna lungul tek hi manena pilna khai chi atu ringina khatve aki tha aki pekki hi hang chi tua ken honggen nuaming chi tua teng ken thu ko hon na in honggen hiningina tunina ya ZIUSA scholarship program sunga vai khem pe hom sak ai zongina selection process te ahi zongin vai khem pe hong makai sak mato ya Dr. Tenik mada tua tegel introduce hong pen BPMI introduce hong gen king nuaming ina tua konggen mai na tom khat konggen be lop no pa ka be lam no khalina ZIUSA scholarship ina ithe sama bagina ZIUSA vaihawmna ai zin jana ngina mi pitel na pen abaya stria athu langle kai kele langbu ka akitel omlo na ding ina ZIUSA board of directors sung panena aki helte khat ma jong hi selection process sunga ki hello ina ya tua den changa kong introduce ting mate Dr. Tuang tegelin amawina academic lam ai ke scholarly na ma chimai ni pilna lampan ina hongen ina amaw pilna siam na bulpu lama hongen ina amaw abaya slow thei pen ding ina balance akiu nam kim panina hongen na hongtel khiat te hi chi tua khat ve honggen king nuaming ina tunina scholarship program ahong hu akipatil pana ahong mate ya Dr. Suan Lian Tuang he na ama pen ithi sama abangin mato MD PhD emi sunga Dr. Leitung levela MD zong anga PhD zong anga khangno ma ama lai na pang ma ama lai hi in alung dam wai alung kim huai le akipa pi huai ma ama he na man tua apil na bek thupi saloin mato thupi salo chekene apil na bek hiloina apil na tung torina i community adi imina mading ahong contribute ki na ma jong apil na za mai na thupi hi chi tua ama tunga lungdam ako hi hang chi tua Dr. Suan Tuang MD PhD tunga jong nak pe takel lungdam hang to chiang ena hia Dr. Tuang Buansing mate PhD ama jong PhD anga hena apil na siam na pang ma layu ani un chine in tua ai jong ena PhD nga khine US gamsunga leitung University min thang pen te PhD anga tua khi anga hena ama jong apil na siam na to ama nun ta la ding jong thai Innkuan na di ajong thai hi thia theda pe na ama I pil na nga na khitak te ami pi te ading ai kele mi te ading ina ama pil na hongjang ki the contribute ki a community ong contribute ki kai manena nak pe takena lungdam huai imi pi ten ang tan pi hang chi tua ken imi pi te tunga honggen pha nuaming in mailama azong pilna siam na thupi pilna nei na ding thupi ma bangina pilna siam na ine takte ei pilna siam na ahong pia I khan hian na I community pen iet ki ding inung hei ki ding ile ki ka I contribute ki ding chi tua zong tunia scholarship nga te tunga zong kamong vai khang nuaming mato in tua ken tua teng honggen ning ina tua ki pare na hia Dr. Tuang tegelet ama hunong zang dinga hunong la dinga mate in ZIUSA scholarship to kisai eligibility hi zong ina to chia gena anga dinga bang chidai na bang criteria teng ki enina bang chi bang ina ki telina final decision pen bang chi bang ina ki hen sat hiam chi aki parina anga te min mato honggen swak ding hi chi na amau tegel peni mato lungdam hange amau tegel muang ni le nung da son pi ya hi scholarship pen ya eligibility le pen kam tom ma zomi sang nang sana pang khem pe I nget the shak the ina ya eligibility criteria pen high school aman program pan hi join US gam pan hi join
ya ngah leitung kam tom pan ya aman kha hi ding ani na ya hong pai ding sangkum 2024 2025 ya University Aizon College aka lian ding pe hi ding chi ina ya application pen kum sim November October pan March kha kim chang hoin tu ku bai le November som le ya 2023 pan March 15 2024 chang ya application ya ang pi hong hi to sunga akisam material hon pi khat kisam ina sam sak te pola application form ai zong in ya resume ai zong in chang in college pan ai zong ya high school pan transcript unofficial transcript te chang ya letter of recommendations ya tukim pina ya letter tele personal statements ya taken taken panina amawi lungul na le amawi mailam planning ya kinga ni selection process to say tuang pin zaman lung dam pio ma pu son pi le tuang atun no iveka hitanga wa tengin nga hiam chi the nam ding unai changa wa kongen ma ko chi hi to ko hi award nga te ko chi tung hiam mo selection process ta top sung gen noming to le hi selection process ong pai ding mai kum chang zong itaka apply nom te om ma le selection process ko chi ta hiam chi ta thik tom na ding le te pan mi pi tan zong hi tu ni tu kuma ZIUSA Scholarship Award angate aki amok mok hilawin aki tel mok hilawin very stringent and competitive process mo selection process khat alutu hi ya utwangi achi ma bangen March kha this homending ania application a submitting campio or ZIUSA Zuma online pan hi zongin akale mail pan hi zongin to application form a completing campio ki kai khomin ya selection committee hi keile utwang in front to back more application thing campio in hiung to get to tak chang in voting interview peding chia tel hiung tu kuma hile mi somle mi get interview in to interview na hiที่interview na hele mi campio mate mun hun aki night te ding aki interview na ding chin tu April khabe me kha ki pat kim khonga kima nili sunga mo mi som le mi get interview mi khat pen na applicant khat pen hele mi som le langa ta pya anun tak na ana dot te atom tam dong hiu in applicant ta hile question ka to tu zong emo ataka akipang ki dong in te teng pan to le ong don dang no mo ki to ki compare the deu hin tu ong apply tu kong apply na hile state atom tom kai ko kasam na le state som bang pan Zomi sang na pang ong apply ya US pa pan hile India pan hi zongen ko pan hi zongen ong apply te zong hi in ko ka interview na hile bang and ko hiam chile academic achievement mo hi scholarship hi mo ka changa academic achievement ne hiam chi en in te ban hi lai to na pek to chung lo in community service ate hi a sang mi dang te ko chi thu pi chok sak mo to hin te pan athum na hile career goals te mai lam huna ko chi wa zo den ko chi ko teng pai nom chi to teng thum ena kita hin te man to ko ka interview ki chang in ele ya utwangin tata mo independently ya score 1 to 10 pia in to ki chang to tun anga ding te hile score kapyak na wa tam pen nga teng hi ding hi tukum hile thanga hwai na khata hile ya pu sam Ph.D ma banga sangna pangte jong hat tek ong apply te jong tam tak kai chang anga tham ding te ma anga tham teng campio peding sile hang to ko to tu ni kamin min kilowa kapyak zau do sang tampi tak ke pezo ding hi ai hang fan te ki kentan lai changa tunia anga teng bek aki atom che ke mo bek aki pezo ding hi in ya ong apply te interview khong bang ha anga pian na
akilam mente bang tampitak omding hi ai hang hi tu ni na mino akilo kaya lezong mo dong ke kevo mo in te pan mai kum chang song apply the in teng pan nung ko ma te song apply the in mai kum chang song ke apply the chia thang pen noming to le tunที่ award อ่ะแต่ตุนกีตังโคตรดิ่งฮีอินเดน่าปูสัมพีจีมาบังUS ปันสังนับปังทุ่ม award อ่ะทุ่มกิเตล่าเต็งปัน US ปัวปันมินิกิเตลฮีอินเต็งปันตัวมินกันโลอุเป็นที่แหละ alphabetically มั้งอี ABC ปันมินปันอากิไปหินยาตำงะเป็นจีฮิลอมโลฮีตัวน้องก็screen on sharing it. All right, I can say yeah, screen. I can say okay, awesome. Tun tukum Zomi community Zomi Innkuan USA ZIUSA 2024 Scholarship Award angading minga kitelding hi. Tun first award dihile Amin Lia Jingwon Kim hi. Muan Kim Pen to takin ya Master of Social Work ya Spring Arbor University kalai tahina pen Western Michigan State University panin Bachelor of Science in Health and Human Services akin to bidung akati sangka komin Disability Network Southwest Michigan Independent Living Spaces and komin ai thei zain mi ahu lai tahi Zomi community ya dingin khiatna le khiatna kampita komin khang thak Zomi te amphat lo na tampita phe to telaka ZIUSA kun noya YD Youth Development Program azong director assistant director izong ZIUSA board member izong in Zomi Innkuan Better Creek community ya member izong in Burma Center Springfield Better Creek Michigan Burma Center ya board member izong to that asset yat akun piakya nume khari ma mailama mon kimi lamet lungul en pen. My professional goal is to use the information and abilities I receive from the MSW program to help the Zomi community's pressing mental health issues. Nina I lungsim dam na lam to kesai I Zomi community ya lungdun mama awareness I Zomi ya na pita ya sem no harina ya anaset pi alom te ya leader of community am na hile. Jin is a true asset to our agency and the greater Calhoun County community. She's a reliable and passionate advocate for those we serve and a driven co-worker. I highly recommend her for this scholarship to help her education. Congratulations. Ani na wahin niya le ani na le Lia Kim Suan Lun Pi. Hey, congratulations, Muan Kim. Congratulations, Lun Pi. Lun Pi pen hele tu lai tak Johns Hopkins University chemistry le public health double major akalai tak hi. In tepan mai kum sangki hun kik chang in sophomore year akipan ding hi. Lun Pi pen hele academic lama mama hi a high school lai Greenwood High School panin valedictorian angakati. Academics back in extracurricular activities at tom excellent mamba kati in mailam huna medical doctor biang nam kati. Amai a journey amai a story ungen na hile. I say abang jiham jile. As a first generation student, my journey has been both challenging and rewarding. Despite the obstacles, I view this experience as a rare opportunity to pave a path of success, not only for myself, but also for my community. Through hard work, dedication, and persistence, along with the aid of this scholarship, I am confident that I can make a meaningful impact through my chosen career and contribute positively to my community and beyond. In my recommendation letter, beyond her academic and extracurricular achievements, Lun Pi
possesses admirable personal qualities that make her an asset to any community. She has a bright personality that captivates the people around her, and she doesn't shy away from challenges. She's respectful and inclusive, fostering a welcoming environment for her elders, students, and peers. Her positive attitude and ability to collaborate with anyone makes her a natural leader. Her intellect, integrity, and determination make her an ideal candidate for your scholarship program, and I endorse her without any reservations. She's an exceptional individual with limitless potential. Okay, congratulations, Lumpi. Tun atum na hile lia man lian nuam pi hi. Nuam pi pen tu kum sahon chiang in Giang ko nga Myanmar Institute of Theology Bachelor of Arts in Business asin som lai ta he. And kolgam tan som matriculation exam distinction li ya 4D to ya ong wo zo lai ok lai siam zo min nga kha thi. Hun ong sun sunin Zomi Youth Development Program ay zong in Ebenezer Children Home ay zong in La POP le career khayat po ya ama hun man pha te on pekhia in ya volunteer khari ama in personal statement an khai le I believe in the importance of using my skills and knowledge to make a positive impact on society, whether it is through my work or any other means. I want to contribute to improving the lives of others and making a difference in the world by staying dedicated to ethical business practices, promoting diversity and inclusivity, and supporting social causes. I hope to be a catalyst for positive change. Recently, ama letter recommendation akhari amale mal lam nuam pen lai pil khat le thudikin percent thuzong atma ma gam le minam it na le vei na zong ani mama khati tin ya na ungati. Congratulations, mom. Un Alina anga penile Mary White Tian Man. Mary Man. Hey, congratulations, Nompi. Congratulations, Merman. Merman penhet tulay tak Western Kentucky University International Affairs le Organizational Leadership double major akahiya sophomore year aman Lian khathi. Amay achievements le a community service le getting chilangbo tampi tak omay chang khat atu pi khat getting two summer ile Argentina like summer study program hi thena dingin atupi mama hi Benjamin Gilman International Scholarship anga khathi in tingpan amai nim na bulpi hile hi college aman changin college agwalzo changin White House International Affairs lam panmun khat asem nam hi amai a story amai a personal story again na hile sangkana International Affairs le Organizational Leadership double major in Kalahoma hi kapil sinna tungton in nikhani chang gamle minam ading in na lian pi sam ding nungul na kanehi hi amai a mentor khatin letter of recommendation bang athiam chile. Mary is highly adaptive and she's capable of solving difficult problems when other students may give up to he. In Tingpan, he scholarship ngana dingat tapya in bang Allah hyam chile. Because of Mary's potential, creativity, thoughtfulness, and academic excellence, I highly recommend her for the ZIUSA scholarship program. And it is my hope that your selection committee will see as much potential in Mary as I see in her. Hey, congratulations, Mary Man. Soon, angana last but not the least, ile tang Suan kai hi. Congratulations, Mary Man. Kai pen tukum sahon chang ko nga Myanmar Institute of Theology Bachelor of Arts aka som program aka som lai ta hi tan som man khit chang in
University of Distance Education law major to hi zongin tabe education foundation a diploma in community leadership and social studies course te zongin Institute of Strategy and Policy Myanmar te hon hi emerging leaders in governance program le diploma in governance studies gozo na ra hi overtime lo hun ong sunin terim post a report a hi zongin terim Baptist Church yang ko nga zola hil sia hi zongin ya the CD youth wing secretary chi SM common pilsin han cham phang du kha hi amai la na amai statement la na atem chile gam vai na se poi good politicians so na dingin kalung tup amma bangin tan som ka zo khit a ki pan kan theina ka theida le sep theina tom te a lop takin pan kala a gam vai na se hoi ka so na ding ka han cham den hi chi na man a hi to bet tham loin amai na se ya terim post te ya na khara bang chen 2021 kum February khan ni ga kapte ukna hongbulu akipan terim tonjang le chi kha khopi akibo lungpho na thu thang te le covid na to ke sai piang te ki chian takin ongkan sahi report apan be hilo editor ding in muan na to ke se towa Myanmar kam su media tom te le leitung bup level media khat hi AFP to ke zot na ding in ongma kai khati chin editor in chief terim post in ya lungkim pina athi congratulations khai Hey, congratulations. ya ang ken hitela ten kong gen no pakat closing remarks tan pian gen na ya dia kin ya ZIUSA board te zong ya in Zomi community iba ga Zomi Scholarship Program ZIUSA Scholarship Program ong pat het pen lung dam nia ding ma ki personal ma bakit changin tu kum ong sia applicants camp kun na piak na te u ya pil na sa hai education sia na lung na te u na commitment te ya so to bet tham loin community itai wa ya ki ding na som na te ya kamu jang na lung dam ma hai te na mi te changin ya recipient camp tu nia scholarship la camp tu congratulations tu kumpen ya tuang pil again ma pe ya selection process pen hak sama ma te hak ma no pen deserve ngia hi ta chi again ma mi to bet tham lo anga lo te zong ya congratulations ya lung dam ve ma te to tu kum bun pe la khen to lung dam ke chang ni ya adek kin mai kum lama college ka ding khang no te ya hi scholarship ai zong in scholarship program tom adang ya sang pa nei zong in ya organization tom isep ham tang ding ma te ya an apply ham tang ding han cham izot ham tang ding chi to han thon ma mi Lung dam pi mai inte ban ke lampan hele idana the ZIUSA Scholarship Selection Committee ya ke hak ang tang mamaing pangyam chile hi idana hi selection committee pan hele tulai tak khang no hi sangka zomi khang no te tampi taki athu ken thekha learn kha amoi hanjam na ka kamu chang ken that tampi tanga ing in the hit hi dana hi experience tung pan pang thulut siam chile eizo mi te a future plan bright mama hi eizo mi te mailam huna i gozona ding ta ken umnya ting pangyam chile tulai tak i khang no te ye changin alai tampi tak haksa om hang mata dun tak na hi programa om hi zongen hi America om hi zongen dun tak na haksa om hang pil na i tupit na athei tampi tak omin pil na zong ki lan nom ken tampi tak mo ing in teng pan ke bang ka kolei khong ka alai hi le zara USA scholarshipของอมเซนเลยบ่นอมเงี้ยลินแต่เจียคัดไปใกล้สุดจังไงบ่ที่ตัวขังหนูแต่กันหามพัสมาเองอินเตบันที่zara USA ปันไม่ได้ Zomi แต่by Zomi for Zomi ไม่ได้ of Zomi หินที่กันที่ตัวจังไงที่ scholarship เป็นกันทุกปีสักเปียวมาเองอินเตปันที่zara USA board ไม่ได้แต่ตัวงาจง
hi scholarship program nong support na kumtum na bang hita support na zong lungdam pe ma in chang chun no mingin teng pan ya utwangi achima bangin hi applicant teng campio mate amawi kun tampi tak beya teng pan hi interview te khong bang hele ko thuk ta tak kidot chang emo amawi a story ong share chang ta te khong emo ko bang kalungu tampi tak ong long sakin ta teng campio zong emo lungdam pe ma chang gen nomongin teng pan utwangi chima banga tu kumbo nungkum le nungkum son sang bo tam azat tampi taka haksa zo in hai te hun tampi tak be ya ko zong hi ong tel hin teng pan anga zo anga tu kum anga lo o ma le song emo mai kum ma zong emo nong apply ki ding cha ong han thon no ming in teng pan hi hi taka ongai anga hi mun tom tam pan hi angai zomi pule now nula pa pule pi te kyang ka han thot no khat ama hi le hi tunga hi lebo kisap na bok tam pit takom hi in te pan hi tul na pen kisap na tu pi a kan khata ke mu ingin teng pan ya na khang no te ya na lai lama han chap thina dinga yan thot thina ding mate hi zada USA then ong example ong lab dan ma bang mo en zong namun to tama zong han cham pi ni chia ken ong kai khom no mi ngai en teng pan to le mai kum chang zong le mo ya kin ek ding cha ken la men ing en teng pan hi zada USA board board member te angai le chen mo hi sang to sum tam pi tak sang na pang tam zo le asum le ami mal tam za thei dinga i han cham dinga ken ong sum tam pi tak ong sa bo chia ko tung ke le utwang ngin ong thum nam ongin teng pan hi sang na pang tan zong mate 2025 scholarship award pen hi November khapan March kha ki hong dingin teng pan mai kum chang zong hidan award na kinai kikning hi cha ya nomingin teng pan tu kum mate hi zomi in kompia assistant ding te ya la le teng pan closing ding pu son pi kyang lo ki hi ding lungdam congratulations hi scholarship tunia hong kipia teng khe hong lungdam pi ing chi tua amasai da hong gen nuaming anga teng lungdam pi ma bangin anga nai lo te zong amato mai lama lungkia lungneu hello ding yang bahang yam chile tai ki dem tak te khat te ni te ko lai man na atel inga nai lo hangina asiam lo aching lo chi hi lo zoina ikidem pi te abang khat sangina tom khat akal man lang zo de mo ai ke le bang khat hang zong hi thei chin tua hong gen nuaming toy manina tu tunga akitel khate ilungdam pi na za ba bangina akitel khana lo ten zong mai lama lungkelo in mate in scholarship akihon tak chiang ina siaw ke ding ai ke le zong siaw ke le zong isiam sin na mabana ke scholarship ong ki pe kha ke china lungneu na thazom na thaneu na mate lungkian nai na tua hello na mai lama isep zo ding chi tua isun job ding imabani isun job ding chi tua ongan thon nuaming ani na Zomi Innkuan USA board of director te na scholarship ding na dola tul giat hong budget khiana to tul giat pen mili id hi na mili akipia hi to bana dena ka gen sama bangina private donor chidi molaya po Florida teng US Gamsung Florida teng po thanglam te mate ya dokha tuang pi te Innkuanin ama mi khata ding in hong donor men ama te tunga zong ZIUSA board of director te tunga ilungdam za mai na ama te tunga zong lungdam khat ako hinwa meang to pen scholarship program pe na ako hiang chi tua ani rang gening to cha athum na hi scholarship program to akisai tak chiang ina pilna siam na zong ki sam theina zong ki sam technical zong ki sam chi mai ni ai bo accept ja abol ja ding zong ki samai mai na athu ina athua athe agel ding om hangin asem khia asem khe tak ding azul albang khat ding ki samem mena tua tak chiang ina hi tenga
ya Dr. Tuang tegel mate Tuang Dr. Tuang pile Tuang mate ina mau tegel ina athule la vai khem pe uga gen te na atel zia dinga kipan application review ring ma to application review ring tua khit panina interview ring tua khit chiang ina selection process ak teng khem pe ahun le Innkuan vai teng tampi mate nu sia ina hong et sakwa interview hong piak sak chen manu na zong amao sumna bai na chnie amao hun le sum tha le zung khem pe to pan aza tampi nong thuk ki sakta hela amao tunga zong nak pi takina ahun no be naw hong ki piak hian naw lungnam ko nuam lai hang mata to khit tak te in atom na lama bang hiam chi le kong vai kha ka gen no ba mi hinam khata ding ina pil na omlo in pen bang tidia alam pi sial tom suak ina lam asial ahoi sa apai hilo ai mana ma ki jang khelo mada toy mai na pil na siam na anei minam te hile iko sung hong khang to zo di ipol sung hong khang to zo di igam sung khang to zo di ngai mai na tunia scholarship alungul thei tele apehia urkhem pe uzong pasian en thupang pita hela mailama pilna siam na ane tek ding in zong thupang pia hen to khit tak te scholarship inga te anga te zong mi pil mi siam hi manina eiten zong mi te I bang chidia mi te tunga I khang lui pawin chine suang pi suang newin thek achi ma bangin mate aki on bang chidia aki do tu tek mate aki do tu ka tak chiangin aki lean on tu tek chmai ni in aki po tu atak hi manina apil asiam ten zong apil lo asiam lo ten nu sial lo ina ipil isiam na zangin mata degree sang pi inga khit tak te tua te to ai ang sung ai mi mal ang sung liu ding khwal lo ina iminam ang sung ding igam ang sung ding la I community ang sung dinga iet ki the ding chi tua tunia scholarship anga te hi zong ina mai lama anga lai ding te hi zong in mata iet te ding I ilung sima ivom ding chi tua ken tua ting hong bai khang nuaming na tua chiang ina athupi ma khada konggen dinga hitunia pen atang ko na hia apiakhian na tak pen Julai kha ni li panina niguk nisagi thalsa Oklahoma zomi khom pi chiangina asum tangin ki pe heding hi chi tua ongen nuaming mata in tunia pen khabyonggen ke ningina tunia pen anga te atang ko na he na sum awat tak piakhian na pen Julai kha ni li panina niguk nisagi nia thalsa Oklahoma zomi khom pi chiangina sumina asumtangina piakhian na kinei ding hi tuawana kolgam lama omte hong pai thelo om zen le amawa ding zong asumtanga khak ding hi chi tua hong gen nuaming in toy manina tuni anga te hong lungdam pi ma bangina anga ten zong imi nama ding hai zo igama ding I community ding ina piakhiat thena ding in le mai lama zong mi khem pe wina pilna khai chi tu teng ni iminam sunga pilna nei le hang pilna na thau tang khat sang ina thau long khat sang in khau pai zo hi manen ma to in pilna na thatang sang ina hat zo hi manena pilna ane ding in le pilna alungul minam te aswag ding ina pasian ina zomi te thupa hong peta hen china ken atom na hong gen nge le mata in ya gen ding om la diam ai be tuni na hi Zomi Innkuan USA scholarship program to ki sai na anga te tang ko na ahong en leitung mun tuam US gam sung le leitung mun tuam om khem pe tunga lungdam mai lama zong hi program hi zong ina Zomi vai to ki sai zong ina nong support wa nong pan pi wa ipan khopa mai la khop tek ding ina ong zoning ong da mele chini male